Kini kedek All India Radio Shillong, ka khubor ban puli da irusatas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Ka sarkar pedeng kam don jingtmu ban weng yak Armed Forces Special Powers Act 2019 sanpopra afspa. Shimti Ukuldip Saini kumu Inspector General jong ka BSF Meghalaya Frontier. But Pinjari District Magistrate ke East Khasi Hills District yak kendon shispa South South CRPC habarok kawai ke district. Kasar karpedeng kamdon jingtmu AA ban weng yak Armed Forces Special Powers Act syajar kendas pak sanpopra afspa layatho umentri kena sarkar pedeng ukiran rejiju haki yang dorba thawan kari hingin kasni. Umentri kena katanat korbari ukiran rejiju ulaong bayamin tahi ke afspa kadang trekam habarok ki benta jong ke Jilla Assam, Nagaland, Manipur, Latno ke Imphal Municipal Area, halaitali ke district jong ke Arunachal Pradesh, kata Tirap, Changlang, Bat Longding, Bat Hakijaka ke Bahab Apo ke Jingpen, jong ke Pratali ke Police Station haki district ke Arunachal Pradesh, ke Badon Markham, Bat ke Assam. Ya kecing penpena baka Manipur bat Assam kedai Jaka baju syak pentut kesuk kesan lapin mihi dah kesorkar Jilla. Kesorkar Jilla Nagaland kam shimla ajing kesan halor kecing penjelane kecing penpena ya ke Nagaland kum ke Jaka baju syak pentut hapo ke afspa syajar kendaspa sanpopra. Meghalaya Ukuldip Saini ula shimti nin kasi kumu Inspector General jong ke BSF Meghalaya Frontier na UL Mohanty ubala syapin kendriakno sa ke BSF Headquarter ha Delhi layathu ki kubor sarkar. Usaini uday officer jong ke kenhun ke bahakas nem syajar kendas pak proposal bat ula trairu hajamu bat Kashmir. Inspector General Bathamai ulaban halor ke jing pendan kam ya ki kor ki bor ke jing start technology kenang ban la banyada na ke jing wan trungtu bat ki kam bamman ban penne ya ki jing dai ke bajan bat ki priyo ki basong ha ki than khapun ban buram ya ki hok long priyo bat ban man ra ru ya ka bha ka men na ka banta ki sipai pahara khapun laong unong aiktin ke BSF. Ka Meghalaya Frontier jong ke BSF ka hapan pahara ya ka khaput ka bajrong sauspa saupulai kilometer ka badan hapadeng ke India bat Bangladesh. Menteri Rang Bado Narendra Modi hinin kasing ulaong baka kaya pateng bat kejing wan sengkam kedai ki atli ki mat ki banang penjan ye kejing adai hapadeng ke India bat ke Norway. Ha kecing keren bat kinong patai kubor hadin balawai kecing keren bat ka Menteri Rang Bado jong ke Norway ke Erna Solberg ha New Delhi umodi ulong bakila bisar banyak bha ye ki kam baro ki biadai bat ki atli ki ri. Ulong badai ban penklan ye ke yok kokot hapadeng ke India bat ke Norway da ka kai pateng lingba kilenti dureu. Menteri Rang Bado ulong ru baka India baka Norway kala jua trelang halor ki kapto ka ni ki mat bakam thup ya ki chingya khun persya ya ki kam pentrim pencerkai. Hadian ki chingya kran baro atli ki ri kala ya kelyang ya ka saskular bakila ya soy. Kayang besar bakli do jong kari hinin kasni kala thong biang yo alok Verma kum kli jong ka CBI wal lakat taru ka committee bala thong hapo ka Delhi Special Police Establishment Act kandang hapan perkhat thamai biang ya kan ka kam but Verma un amla ban shim ka no ka rai ka bayate bat ki but trekam kat hadu kata kapor ong kayang besar bakli do. Ko ang syuk-syuk baka nugun nukaray ka banmi hatin persya ya Verma ang sa shimti da ka high-powered committee ka budget bathong ya director jong ka CBI. Ha ka babenrap lang ya kani kayang bisar ka laweng shwa ya ka jingtung ya Nageshwara Rao kumukli basipor jong ka CBI. President jong ka Sikkim Pradesh Congress Committee SPCC Bharat Basnet ula syajit kumudukhat jong ka core committee jong ka Indian National Congress da unongalam ka Sen Congress Rahul Gandhi. Lakot sngub haru ya banyadon lang ha ka jingalang jong ka National Core Committee ka banlong menta kasni ha New Delhi. Ha ka juk kapor ka SPCC kalapan pao ka jing sngub komen bat jing sngongu ya Rahul Gandhi na markani. Laban pinkan mau bahawa Bharat Basnet ulalong President jong ke Youth Congress Committee nadu kasnam syajar kendaspa kendai posan hadu syajar kendaspa kendai po new.
Kini kedek All India Radio Shillong kebon lam shapi ya kubor. U District Magistrate ke East Khasi Hills District ula penjari ya ke hukum hapok ke kendon sispa Saupo Sau CRPC ke bakhang ya ke jingelum brio jong sangut Nepalan ke para ikitiar penmensau ne kinu kitiar ke balak ban penma bat penmensau ya kiwe bat ke badia ya ke umpiang petrol hakiklong ne bilor haparok ke we ke East Khasi Hills District. Lapin mi ekane ko hukum hadin ke jing pentim ba ke North East Students Organisation NESO kan penlong ya ke pakhang Shillong men hnen ke si hapro ko we ke than chate lam mi ni ka bala ru banya shim bentalang da ki we ke seng bat kan hun bat ki bala ru ban wan ra ya ke jing pentun ha ke jing penyat bet ya ke an ke kanun. Kene ko hukum kan trekam na ke benta ki bor pahra ya ke sut nasional bat ya ki officer sarkar ki badan hakakam. Kini ko hukum kan trekam nadu bala penmi eka bat kan ne tat hadu banda penbana dakum maipat. Ka Sarkar Meghalaya kalathong ya ka Enterprise Architecture Project Coordination Committee na kabanta ban pentrekam ya ka Meghalaya Enterprise Architecture hapo ke jilla. Kijing temu jong ke Project Coordination Committee kilong ban shimi ki kambaya day bat ke project bat ban wengi ki jing bat kumjuru ban pentikna baki kam kinlong ki bada trebha bat dondor bat ban pendap ru ki kam jong ke project hapo kapor balabu kumjuru ban pendap ki kam kat kum ki jing project jong committee. Menteri Kabinet Information and Broadcasting jong ke Sarkar Pedeng Uraja Wadhan Rathor henen kesmi ulapun bena bak All India Radio kan sedang no banyasa meki kubor bat ki private FM channel. Menteri ulapun bena ya kene Hanu Delhi dah ka baong bak ki private FM channel kilap ban pathai ki kubor jong All India Radio klem don kam jing siu AA hadu kalai phuwe tarik umunai jemmang mentah keslem bat kan long tangkum ke jing persyang. Kan News Services Division jong All India Radio kan ailat mentai ki private FM channel bakin pathai ki kubor hakaktin English bat Hindi klem dapen kala AA ru bat kidai ban long ru katkum ki kendon. Habakran hakajingalang urathur ulong bakalong ke basu kemen baki ba kari kenyo ban snap ru ki kubor na ki FM channel ulong bakane kanang penyar ke jing sotu bat jing tip jong ki pat no song shnong jong kari. Menteri ulai kublai ya barok ki radio station bat kilat patai kubor ki balai snok tilang bat ke All India Radio ulong ru bakapor kaladai ka Prasar Bharati bat ke All India Radio News bakin yale banang kenjo shaplang. Ka Sarkar Tripura nen kasi kala pensange shipol ya ka mobile internet bat SMS service habarok ka wei ke jela na ka benta arsni na ka daw ka je kan at ka balami West Tripura district ha ke jing pentep ka tangat ki kampo yeng kalong bakiladon ke jing sho ya dat bat jing ki hakikat tu ka ni ki jaka Hajirania police station ke ba West Tripura district bat ki kubor japang ki ni ki jingja kila sapreng lengba ki social media ke bala banang penjur ya ki jing yaki. Nakataka daw lahap man pensange shwa ya ki jing trekam jong ki internet ha ki mobile nakabenta Saupo prakanta kata nadu laibaji hnin chanmi. Kumbah nyongut ki priyo ki lamun saw bakan top ya weu shipai jong ka Tripura State Rifles bat hendrongut ki khot jong ka Tripura Students Federation ki ba pakhang ya ka Assam Agartala National Highway Hamadhab Bari. Kejimbang la banyo ek umbam umdi ke babiang kalabu ki hajar ki brio jong ka Ambassa subdivision ka ba ka pangshate jong ka Tripura ha ke jing e ka bakraw kino shoshnong jong ka West Balaram panchayat ki badan khatsan spa ngut ki dai ki nongrem ndrai na mar ki jing dan buon palat jong ka nar hapo ka kumta kimla ban pendon kam yaka katto kene ka khubwa kala kut nak All India Radio Shillong sabhavan ap ki khubwa na ka Delhi station ki banwan hakapor prabaji kene ka dai All India Radio Shillong.